Mubira uli baba. Kuntunda ku Zomba mental hospital. Mabira noka. Ndachokera kumene ku Zomba. Ndiye mabira konoka. Ndeka upanda po mkazanga ndeka. Mukati kapo awiri. Nesa. Ndatoyambana. Nesa kumabwera polisi kuzakutenga nikati. Ndeka upanda wina alese ndeka amene. Baba mukukula tu. Imune kuti masiku ano mwamba kuzipeza. Mkazi anuja bwana. Mkazi anuja bwana. Mkazi wano kuntunda. Alipo Oliver alipo. Dango wako kuntunda wina uja. Alipo mapita uje ndani manga chaya Jerason. Koseko kuliana. Alipo opitila 18 years. Costa eti ne kuna alipomena ambana naye. Nipalibe. Papa kwa mwasoa. Atendere. Kwa mbili. Kapena ili papa ndio ndoti. Baba. Mwapunzira eti. Sukuru kwa mbili. Paka mende sakali moto. Hadi nikano za kisiru kwa kuna masha kuchaba. So papa, basi mavala bwana. Akavaro. Amwete ndipitani. Chifukwa kunilo kwatu eti chimanga vile chili size mene. Kuti sometime tawo moyo kuti azatu singayawa chizasimpana nawo. Chochi chimanga kwa mposa kosi chimanga alichochi. Fika kufaka na ndoro. Kama liza kufaka na ndoro zipo sama chero na ndoro. Wasiana ni chimanga. Na ndoro mwini sama chero kumera. Olingati nteza. Kungoti wangomera na ndoro uje kufika kama samba foro. Kana kumampalira munda uli wa kulumira panzika unyadira. Papa, ino ndo wani? Papa, ine ndilipo mpano basi. Uje ni mtu kaka driver. Kama sutafoja ukasuta pesa imozi, ukatenga gari moto. Uzalo latu kwa mezi foro. Uitenga pesa je? Pangira pa nyuzi chonchi. Uzaveka pa ngati mafuta. Uli ni mezi foro gabu ikungaba batara kwa mbili twe. Koma Eva. Kainga za Eva. Koma Eva. Kainga mafuta fere. Kalapo. Eso. Patu kutema sio wamene wapunzira patao ngati pompa iso inumbeni matama mata moja wapatia nyumba zapo Ndia magusa jamba. Chamba kozi kali ndiboma koza tiza usiru zote boma siri zopo kana asa toje papita kwa mkaza cha wankulu mkali baba ndo ngono apita kwa mkaza cha wankulu chamba za bagulisa huko asitelekeza naona hapo aimapo wangodusa ndakuboma nampasa zaki pacha element yogulisa jamba azigusa jamba nyamata ujatu Papa mukupeleka umboni tonama. Na tumwafuta. Niangati alina kipanga chumuji. Na angati alina kubora kuchoka kutoka ku Canada. Ama unangandama zingati. Zilifuta za usiru tu. Sasa kwa nalo kuona ukilisale. Popiro Canada kwa mo. Popiro Canada kwa mo. Baba, sasa kuona kukulira kilisale. Mama. Kapenda kichoko jare si kwana muni kusane ya usiru yo kukwa. Sino papa. Ukafika Canada uko ndrama zingati. Hafu nyepeliwa. Nyepeliwa ndeni drama zingati. Nyepeliwa yo? 80,025 million. Una munga ine one days. Kopanda pa mkazanga ndeka. Iyo 2500 million. Mkaza nali ku. Anapita kutunda kutunda kwa chisanga kwa kuzobwe. Amakata nini? Kunyengana ndi neyo nimenyengana nawe ineyo kunyengana. Zola. Kama nama ngana michani papa mungapa onenu ndati nene nafusia mkazi pa Mozambique nyengana naye uhure abambwake yoma nyengana ni mwana wanga anikula gari moto hiyo sasa usiru zoka pena zaba soe au gari gari fanya nyengana ni mwana wao hapo yale baba kuti chani paja yale baba kuti chofira chofira jilira mako amako ali kunyumba sio Baba ama beba driver ailemba Eva transport mwamba mwilemba yani Eva transport kwa mabeba tu kwambi mbene ndati kuna foshko papa ni papa tamuzeni uyu atenge nyinga atenge tigula macheso uyu ama tatu kwendesa tu mota ameni njati mtengeni tu baba za papa ine nafuatira ndeni kama jateza ndio pa ndizi to mema kaulisha zona ndeza mama okay mema babwanga mwani kulegeza wapi otumeme kwake sasa kufutika kwa mbili sasa ora kwa kazanga machita kufuza kuti kodi Rosario ndio nani maroza si maroza yai tendele baba wewe
papa mnena zona? Tutosimikiza kwa Jeremy. Kwa papa bwanji banja papa. Papa banja hali lipo. Eya. Akazanga ali hapo papinda papa amakala pa amwida. Akazi wanu. Amwida. Ndiye papa simulipeza sankazi. Ndio hapa simuna kwatira hata. Hata papa sina kwatire. Mukachani papa. Papa sina kwatira kaza kusoa papa. Simuna kwatira papa sina kwata kaza kusoa papa. Kana zona sana kwatira jimene. Nana kwatire. Maliza ndora. Manga maliza ine pano ndilibe koma akaza ndi amene akandifusa. Kiyambu yanu agifti simulani alikuwa ndati nazo nati akhala kundira ande alipa sukulu hapa mwamba. Apuzira sukulu yanji? Yankaka. Jabwini. Okay. Jabwini. Basi ndakondwa nani kwambiri? Kwambiri. Papa ine simunga mfuna msute pa polisi pano? Nikachoke pano sana sile wambisa ujisiru mimi. Pale sina kwele kwile. Wamba na didani. Sina tuyamba nao. Nanga bwanji papa mungu tuko na didi. Akundizolowera. Anaanza kwa ame. Anaanza ngani? Atakuzolera ni. Mwaonese bwana. Papa. Mwaonese bwana. Aja koma aja ase. Ine na uzana kuti chamba chiba sutira hapo kama mtu ngoma. Papa. Sore ni boma papa sawa ngalo sita chamba sawa boma. Papa. Nina zona papa simama ngalo sita chamba kusali nao boma. Wewe sisi ngati. Sasa ejanti. Abera. Mukitaka fumari tabako asanali ami. Easy zinake easy machiro hadi maki. Tafusa nitimve. Ini mwacheza hapo ni anthu ambili. Alikuwa namba kuti sinza chita kuti mtu alikuwa anamwalira kuzauka kubera kuti papa ine pano nina faini sinza balola kumwalira alipo. Palibe. Ninga mtu ana mangidwa sima pesa nana kuti ase nina mangidwa kukampu koma ine natizimulidwa musama nina. Ama nina tukumanga konko twese tikumukwa kula ni manja manje. Nde papa ine ndifuse. Kodi munthu omangidwa. Ndo omwalira amene amamva kupweteka ndani. Ndatamamva kupweteka omangidwa koma. Chifukwa chani? Chifukwa watu mangidwa boma la tunena kuti ujama tipengera mnyonge pompa. Ndiye chicho kuti chamangidwa ndi boma yankachita kunena. Wewe sasa ngambe kupweteka. Ngamva kupweteka. Alipo na ngamana kuti mwana mmoja namba ya sinifu na afya alipo. Palibe. Nkasa mtu akamafa wamuitana ni Yesu Kristo kumwamba. Sono mujokera kuti amakhaji. Ya alipo so amene so anga amenye kuti mwananga amwelea amene amkomera boko sundili pa alipo. Inu Yesu mamuziwa? Yesu ni mamuziwa. Yesu tamakala kumwamba. Amaka kumwamba? Yesu anana kuti Mesa mati munapita kumwamba ine? Ine ninapita kwe ine. Ndio mnakumana naye. Naza pita kwa Yesu yo. Naona naye bunuguno naona nao Yesu mpaka tunaje Yesu mbali mozi sima yeye. Wina mnakumana ndani? Wina ninasatana nakumana azima yo satira. Kazi waloti wachulu chanchere. Nakumana nao. Mnakabira zotani? Nakambirana naye zokuti mwenezi koli. Zona. Boma lazira anthu achamba. Mpaka karambava amangidwe. Kali mwabedwa njinga atiyenera kumanga mutwe. Tikamanga pite kuti. Amingi apita kukampu kuyakasekeledu. Mukadada azango manga bese basalekeze. Kayesu. Azamanga pakati mkweze ngambu ngati muti mwene nati kamsekele nyumba ta. Abalewa azibwesa chokudya azijera mu ndende mwali umanga. Zona adi. Muchokera kuti. Ine napita kumtunda kunsonkhano Usonkhano wachani? Nsonkhano nali kuvida ku nali nsonkhano. Wachani? Nsonkhano president anabwera konko wakati nene sako nsonkhano. Wako Mozambique? Wako Malawi. Wako Malawi ndani kuti? Pinga njira. Zona. Auze baba. Wako Mozambique ndani? Ndio Malawi ndi ndani? Pinga njira. President wa Malawi ndipita mtalika. Sina limene lotu la Malawi koma ife pinga njira ni Chingerezi ine nana Chingerezi basi pita mtalika kapena pinga njira. Ndi zofana zosiyana. Zosiyana baba. Pita mtalika tu ndi pinga njira zosiyana baba. Ndi zina la kuno ku Malawi soma ndiye ni mwatindani mamchandani. Pita mtalika amayoto amalala ku Mozambique. Ku Mozambique president aliko ndani? Ku Mozambique aliko uye ni chakwamba chisano. Koma kuna aliko Justin Malewezi King Elizabeth Dona. Asa. Papa mukunama papa. Nakuzi ndikavaya papa no Malawi nsana gazike ganja. Salori papa mukagulazani papa? Ganja papa ja ndifuna ja. Ja inga kwa chatu ja sini madandaula kantu ine. Kwa chaja. Basi ndipo ni makondwera nazo kwambiri kuchaja ni makondwera nazo kwambiri. Ndifika kwa sipa Edison nikafike kwa anipase kwa bora imozi basi chai. Mapa kwambira kaza samanda kuti basi anabwera sana sute chamba. Akweza kukasuba mpaka.
Edison angoza kunena kuteva sana bwera sana sute pano chamba mwakuti asa. Papa konkaicha yanzi okabasi ni mavuto somaja akazizano kutinoka. Ha? Akazizano maja noka somaja. Kutako papa kutako ganja yo idi yako ganja. Ine moyanga onse hapa nini nikati na dola. Nima dola ganja basi. Nikati na dola ganja basi. Sima dola kantu kena. Nikati na dola olo Coca-Cola. Papa inuma pempera. Lo lukatu. Tapempera ntini. Lo lukatu nimati kuti marinata na tambuya akubwera posa chidwa tikonzeke. Muzifula tu. Marinata. Ambuye akubwera posa chidwa tikonzeke. Marinata. Amen. Naka Kiislamu ama mpira kuli jana? Kiislamu. Amati kuti wallahi makadara ndiye ange kuti Islamu alipo makadara wallahi siladi ni Osama bin Laden. Papa. Kala ngati nditu. Twenda kupanga jana kuti kutako Edison. Nikamuopa ene kusafika kumenya ganja. Nchini si ukaenda. Joji nchini ukangoenda ganja ama lolesa ganja buno. Nchini kungoto wangu sika mwapesa kwanza kwangu. Kwa. Guruwe. Mwapelesa inu. Nde papa. Basi toroke muloza itu. Okay papa. Ndi papa ndi kunyadi leli papa. Kwa poga muyangu kazi yo papa. Ndi panga poga ndi amwene. Ine pano ndikava kumalawe. Oloko sika na uyo. Alinaji mulungu wake sana kwa tiyo. Size ya bunoso. Odi muri pesa kazi wa buno kwambi. Eti yesikana. Eti iyo mwana Ramada. Eti yaliyo mulungu wake ndamuna tukukwa tiyo. Uje niso. Pamdera ujalipa jauje. Sam kuti ine ngangochoka hapa sasa nipeleka kwanza nikugulisa. Ine heba siwongalole. Kala za kibwana kase kabu na pakaende Ara mpi papa. Ara kan drama papa. Tapi orang kan drama papa. Kami kan drama papa. Papa. Kami kan drama papa. Sai sakaro. Unenge fale de. Papa, tuane ready. Papa. Papa. Kami kan tuane deu. Ntanao. Nani kan papa drama yo. Yandiyo pakumupano. Papa. Papa. Aru orang kan drama papa. Yo chepa. Tapi dah papa.